assalamu alaikum musibam fulbe mi salmini on e programme momen addanto programme islamiyankoje o Fulbe TV mo anduda ko jodani do ko andingol on ko fewndi e jamanu mo fewno do non ne wande nyalande ne me watta o programme do ko fewndi ko yawmul asura hande non menen arika oustaz Mahmoud Talib do yewtudugol e makko haran woddaki don on jangay do ko heewi jokke men tan o programme amen do inshallah on jangay do ko heewi kono mi watta hewnde sinama jonna mo may ko on tan o hiwrondire e kala won en darude fewndo do Fulbe TV o tele modon Fulbe TV morde Gambia meden hiwro on tolna on ka nokkure meden do to Allah yalla beedu barke modon hare meden hiwro Hajji Khadijatu Diallo e bebe ardido fop modon hare ko sadi modon ko toli modon jarama haray meden yettama ko wernuda men do non fulagu fo yetta gonga be do ha France haka pullo woniri wo haray be fo be hiwra be wi'a bismillah o programme do hande non ko programme diine en ko jore men addanton oustaz Talibe min fala ya wolan men hondum hitti en de nyalande ko hitande here julbe be wi'a wonde hitande hewta e hare julbe go hay anda hitande naati min fala ya yewta min ko hitti e de nyalande wietende yawmul asura e ta asura fo e hittide hitande here si juldon wuri ha hebi duubi hitande here tawi mo sabu en fo en ala ko okkuden Allah ha Allah acci en do kono Allah acca wobbe de nyalanden tawani be kono ko torano be ton Allah hinno be yaafo do be yaafa be ko rabe aljannatul firdaus de wa'ano be way hara enen kadi ko yaafa be jettita Hajji Khadijatu imorde o do tele meden Fulbe TV hare meden hiwro on salmino fota ko ana sedan hollir on non hare hiden hiwro kala pullo on ka wonire nder aduna Allah fo mudum kala kadi nanno hala pular wondo jokkude fewndo sa do ni ka tele meden Fulbe TV imorde Gambia do hare no makel don non nde do nyalande walla ndudo lerude Muharram tawata ko e nder mayru woni e do balde teddude woni yawmu Tasu'a e Asura nyalaaje teddude ka Islam lewru ndu Allahu lan don teddini donc son nani yawmul asura wala shahrullahil muharram ndudo lewru ko lewru tawata ko jeyandu e lebbi nay di Allahu lan don teddini fi mun tigi andi Allahu lan don yakhluqu ma yasa wa yakhtar o tagay ko o faala ko ndir kon ko tay kon kadi o subo hen der hen kadi ko o teddini moƴƴa den andi sandari yimbe be fop mabbe mo buri teddude o buri subade ko annabijo meden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sandari malaika ben fop mo buri teddude ko Jibril alayhi salam sen dari kadi wonwa lebbi din fo ko lewru ndu bul teddude en taway ko lewru suumaye ndun sen dari nder lewru suumaye no fo ko ko buri teddude ko jamalel to qadri on ko non kadi nder lebbi din sappo e didi Allah subi nder majji lebbi nay wonta dun ko lewru no wi'e saburdu donkin e ndudo lewru ndu wonde mun wi'e Muharram woni jombente e lewru no wi'e Rajibu ben Rajab donc non haray ndudo lewru Muharram ko lewru ndu annabijo meden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam teddini fi mudum ndudo lewru nila yuma meden Aisha maki radiyallahu anha annabijo meden Muhammadu no horeno e nder mayru moƴƴa ndudo lewru weten Muharram ni jombente ndudo lewru Muharram ko lewru tawata nyalane no e nder mayru nila do maki sallallahu alaihi wasallam sa hori ngal do nyallal woni nyande sappo jombente on Allahu lan don yafantoma hitande ma fejjunen fop mayre bakatuji madin donc haray ko ndudo lewru kadi woni ko Umar ibn Khattab radiyallahu anhu woni ko o wallinno fi hitande men enen be do julbe sabu non al yahud no mari an nasara no mari enen kadi taybe heben enen kadi hitande meden de konteten date meden on o subi ndu o fudda go ndudo lewru Muharram haray no wayni hikka hiden e hitande duubi wulure e temedde nay e cappande nay e jowi ila annabijo meden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eggi Makkatul Mukarram seni kasar Madinatul Munawwara haray yen andu hiden e der lewru teddundu lewru labandu haray non golleji bu no hana golle nder mayru arande din golleji den haray ko hondum ko horugol haray ko landa ko enen be do julbe e nder ndudo lewru ko annabijo meden Muhammadu golleno ko fop mudum ko horugol enen kadi haray ko en horu sas awi horugol
andi gonga ɓe cosaan wonno ɗo e islam arde kadi woodi ko mawɓe men ɓen tawira islam kadi ari ha joni piiji ko yimɓe accitani nde ñalandi wiyetende asura si weeti bimbi ay woɓɓe no looto no hibbadi e no inna ndiyan kiɗɗan ndiyan kesan ko honɗum kista waɗi ko tawata ɓen no tañƴini ko ɗum ɗon ɓe foti wadde sabu miɗa andi ɓe nani e haala ma ɗo ko du'a ko hoorede ñande sappon sonti no wawi 9 e 11 on fof ɓeyda e laɓɓinande tan fi daroɓe men ɓen jatu ko landal labal ngal e neɗɗo on si be anda ko moƴƴi ko ayi kadi hunde gono waɗa e to anda ɗum kadi no moƴƴi ka moƴƴa sabu en andi ko hunɗum nelaɗo waɗayno hunɗum ɓe yamiri yen waɗu joni noon enen kadi yiide piiji buhi no waɗe hara heɗe yiide woɓɓe yaltay wiya ko lootagol bimbi law woɓɓe wiya jemma ko yaltugol waɗa ɗaɓɓa sadakaji ma jaara ɗum ɗo fof muɗum haray ne hani landade ko islamu yamiri ɗum mba ka modi ko ni to yiruɗen ɗum haray ka raɓɓiningol ne hajja khadijatu min toriki allah yo Allah ɓeydu barke moɗon haray hiɗen duwano kay télé meɗen on Fulbe TV duwano mo moƴƴa ko wona setoro allah yo Allah ɓeydu barke makko e kala golloɓe ton ɓen haray neɗɗo on julɗo kala ko gollata ka diina maɗa ko ya eto landoɗa fi mum taw anda ene ko hombo yamiri ɗum taw si lamari baraji e ɗum taw si nelaɗo golli ɗum taw sahaba e makko ɓe golluno ɗum si golla wona ya gollu tun haray ko wonɗe yiide kon fof no golle nder ton kon kala ko tawata kon hara wana horugol ngol haray neɗɗo on o selu laawol annabijo meɗen Muhammadu sallllahu alih w sallam wiwgol joni ko dawagol lootagol bimbi subaka ñande 10 jom bente o nelaɗo yamirali en ɗum allahu yamirali en ɗum ɗum yiyaka e deftere hay e wotere tawata ko islamu yamiri en ɗum ɗo haray dawgol lootagol ngol en yiyanal ɗum bindi ka diina meɗen en ƴettal ɗum e nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alih w sallam haray an julɗon ko honɗum hawɗa wadde nder nduɗo lewru jombente ndu wonɗen e muɗum ko howrugol ngol ɗum no nene men Aissa o maaki o yiyali nelaɗo no hoora lewru hay e woturu ha hewtiti ko o hoorayno kon nduɗo lewru e si feƴƴi lewru sumaye ndun ha hewti ko o hoorayno kon nduɗo lewru jombente ndu wonɗe muni muharram ko ɗum haray waɗi an julɗo on taw ndaaru ko jama o gollata ko ndaaru ko hunɗum nelaɗo yamiri ko hunɗum wonno ko waɗi ko hunɗum o yamiri yo waɗe hunɗum golla e sa'i makko hunɗum acciri yen gollu golla ko nelaɗo yamirno yen gollu kon amma sin arti kan ka piiji bidiyaji watte ɗin ko wona waɗede ko e nder lewru ndun kon kontatako no woodi heɓe ka berɗe turo toon piiji fottaɓe ka juulirdaji wiyano wadde du'aji no juulude yalteɓe golla piiji hewɗi bide an kontata ko sunna on konta ɓay ɗum ɗon ko laaɓi andi ko laaɓi kon tawi ɗuuɗa amma sa ini a wolay ko tuuni kon kan a kontayi ɗo a janngo joni ko tuuni ko kono haray en andu ko hanani en kon enen ɓe ɗo julɓe en fof meɗen ko yen hebbi haray horugol e nder nduɗo lewru amma neɗɗo ka taw no ƴetti zakka mum e ndu ko hitande ha hitande ko jombente ha jombente ko ɗum o woni ko o waɗi ɗum kam no moƴƴi yo ittu zakka makko jarama oustas andi gonga ɓe islam e o dina no woodi tan piiji ko tawata kaweseji waɗi ko yimɓe ɓen hollorta wondema allahu lanɗon no woodi ko ɗum wawata en sifanade ko tawata waɗino e ko tawata ko fewde o jamanu miɗo andi mi nanay ɓe Firawna e kono mu luttuno e ndiyan yeeti en ko honno on kista ɗo Khadijatu ko non woniri hara piiji hawniɗi kawasiji mawɗi waɗi e nder ndu lewru no jeeya e muɗum ko adi kon taw so arti tarih seeɗa ɓaawo ɗen andi fewdo annabi nuh alayhi salam o waajino kanko wiyete ɓurɗo waajade annaba e fof maɓɓe kanko duuɓi 950 mo waajade alfu sanatin illa 50 aman duuɓi wulure manko ɗum 50 himo waajade joni noon ko e nder ndu lewru ɓay yimɓe makko ɓen halkama ko e nder ndu lewru ɗo wonno kanko annabi nuh alayhi salam ko laana makko ka wonno ko daroyi e nder fello no wiye juudi e nder Irak o kawase mawɗo noon Allah halki aduna Allah on fop heddaki hey e hunde si wana ɓe wonnoɓe ka laana makko ɓen hondutuma wawi yitude leydi
wawi darade e hoore leydi e nder Irak fello no wiye juudi ɗum ko e nder ndu lewru. E nder ndu lewru kawaseji mawɗi waɗi so darti wono hollirɗon ni annabi Musa alayhi salam nde Allah hulanɗon nelnomo e Firawna o gerdi e Firawna duuɓi heewɗi. Firawna jaɓaali. Firawna aba wastakbara wa kafara. O mawnintini, o yeddi, o darti annabi Musa alayhi salam. Ɓe gerdi duuɓi heewɗi. Firawna no wiya honɗum ana rabbukumul a'la. Moyne hanko woni Allah ɓurɗo towude o. E ko wana ɗum ɗo immorde e haalaji bonɗi kanko Firawna wonno wolde. Allahu lanɗo la yastajil. Allahu kanko hawjanta toñowo. Inna rabbaka la bil mirsad. Kanko no wodi ka habbi neɗɗo o. Nyande noon o nanguno Firaun kanko Allahu yomiri annabi Musa alayhi salam e ƴettu bani Israil ɓe yalta e nder Égypte woni Misra Égypte. Ɓe fokkitira honto laawol kono ngol laawol ɗum ka baharu ngol sutori. Ɓe ari ha ka Mérouz woni ka ndi baharu mawnuɗo en e nder Égypte. Ɓe hewti kanko annabi Musa e bani Israila fappo ɓe wondi, mawɓe, geloɗi maɓɓe, e mummunteji maɓɓe, gertoɗe maɓɓe fof ɓe wondi, ɓe hewti ɓe dari ka baharu. Firawna e jama mum iwri ɓaawo hiɓe ara wondi e konu maɓɓe, ɓeno wondi e pucci mum e kafaji mum e dagaji mum e laɗɗe muɗum. Hiɓe sutani annabi Musa alayhi salam ɗum no ka baharu. Joni no baharu on no yeeso maɓɓe, al adu wara'ahum, ɓe ɓenno ɓaawo maɓɓe. Joni wana yeeso yarata, ala ka lumbire, wana ɓaawo yiltorta, hino kafaji dagaji iwtiri ɓaawo. On to bani Israil ni Musa udrikna, kori en warama, en hewtitama. Musa honno watten, ala ka lumbiren. Ande Musa makani bala innama i rabbi sayahdin. Miɗo wondi e joomi an, ma o wallan, ma o dandam bone o ɗo Firaun. Ande Musa alayhi salam fewti Allah subhanahu wa ta'ala tori Allahu lanɗon. Allah wimo ya Musa idrib bi asakal bahar. Tappir tuggordu ma ndum maayo ngon. Nde o tappuno maayo ngo fan falaq. Maayo ngon fecci pecce ɗiɗi. Fello ndiyam wontiri ni, fello ndiyam wontiri ni. Ɗo wonti tariqan yabasa. Hakkunde baharon wonti laawol yorungel ken ila ɗo ha lumboy gaɗato. Anna Musa alayhi salam o ukki kanko e ɓe wondunoɓe fof maɓɓe. Ɓe yehi ha ka tumbere baharu, ka tumbere kono wonti laawol. Firawna iwri e ɓaawo tawi ɓe naati. O liye yo darto kanko Firawna, woɓɓe wi sa o arno o darti o faala dartade, kono tawi Allah hoddiri ko ɗo halkoto. Kanko Firawna o ari o ndaari annabi Musa alayhi salam e ɓe yimɓe muɗum fof naati nder ɗo. Hombo fecci o baharu, hombo woni ɓe lumbinde, o andi pelle ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kono Allahu lanɗon vitesi walla ƴuuni puccu makko ngu ukki kanko Firawna. Ɓe wondi ɓe ukkoy ka nder ɓe ukkoy ka nder laawol. Annabi Musa alayhi salam ka gayne no lumbugol ɗo kanko e ɓe wondunoɓen bani Israil, tawi Firawna e groupe mo fof naati ka nder baaɗon yiitidi. Ɗum no waɗi ñande 10 nduɗo lewru meɗen jombente Muharram. Ko nden ñande Firawna ɓe wondunoɓe fof maɓɓe ko nden ñande ɓe halka. Kono Firawna Allahu lanɗon jaɓaali o ñola fi hon ɗum sabu Firawna inni an rabbukumul a'la, ko mi woni joomi moɗon. Allah wi al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Hande menen Allah ɓandu ma ndun men dande ndu ñolata. Fi hon ɗum fi aro yoɓɓe en ɓaawo ma yi'ama ande jaka wana a woni Allah. Ko ɗum waɗi ha hande ni e fure makko no wali Égypte, kala yawɗo e fure makko sino mari mbuuɗi ɓe hollete ko fure on wali ɗon. Hare no jaa e mandeji mawnuɗi waɗuɗi e nder ndeɗo ñalande wonɗe e muɗum nder nduɗo lewru Muharram. Ko kawaseji mawnuɗi. Annabi Musa alayhi salam hoori yettugol Allahu lanɗon, ko Allahu lanɗon dandimo kon, ko Allah halki gaño makko kon gaño Islam kon. Bani Israil hamɓe kaɓe hoori ñembindi ko annabi Musa alayhi salam. Annabijo meɗe Muhammadu hoori sabu yettugol ko Allahu lanɗon danduno kon ɓeɗo julɓe annabi Musa yimɓe muɗum ɓen, ko Allah halkuno kon gaño meɗen woni Firawna. Ɗum ɗon no jeeya ko wonɗen horande yettugol Allahu jarna Allahu lanɗon ko danduno en kon e ngal ɗo ñallal.
ene ɓeɗo julɓe. jarama oustas ɗon laaɓi ɗum ɗo woni kaweseji hollayɗe wondema mo sikki Allah ala ɗum ɗon tan fotima yonde eyyi tagaɗo yo tage kañum immo darto inna kañum woni Allah ɓa so daari Krista Moussa nden hitande nde o jibina Fir'auna anduno wonde makko on ɓiɗɗo heɓotoɗo nden hitande warata mo o fuɗɗi warde ɓiɓɓe fof ko windi ka Allah kon tultata en nani wonde makko kanko tigi ko ɗon o ne'a ko ɗon o ne'a kono ko windi kon ko be hewta ko ɗum waɗi noon tagaɗo yo accitu hakkil aduna on accita hakkil wondema ko jippori ɗo ko rewgol Allah hibbugol ndiyam fi ndiyam no maayo no wantuno leydi goto wiya ko hibbu ndiyam si tawi ko ñentingol ko sunna wi kon haray koyen hoori ko ɗon heɓuɗon ko yettirten Allah ko danduno Moussa e kono mum maygol ɗon kadi noon en nani kadi ɓe inna ha joni fi jaragol o yewmol asura woɓɓe no tappito no gañito no hibba ƴiƴan ɓagonga ɓeya laaɓi ɗi no heewi hewtoygol ka moƴƴi ton ko ɓe rewa laawi ɗin fof mo kala noon no tañƴini ko laawol mum ngol kono noon ɓeyden laɓɓinande ɗon julɓe ɓen kadi ɓe anda ko ɗum woni feƴƴude e ko homɓe woni ɓe yimɓe kadi ha hande immorde ka nokkure moɗon ɗo Gadin Johnson ka oustaz Mahmoud Talibé Diallo haray meɗen werna tolna ha hande Fulbe TV e wondude Hadji Khadijatou Diallo naam haray ko noon Hadji Khadijatou piiji buyɗen yiya e nduɗo lewru darowano télé no yiya piiji bus kamen ga piiji buyno golle kamɓe kadi e leyɗe goo no golle piiji hewɗi joni yiɗe yiwde no hollirɗon ni woɓɓe no soppito no gañito woɓɓe yaka labtaneji okkita ƴiƴan wiya ko saabu ko ngal ɗo ñalla ko adi kon taw no jeeya e kawose mawɗo waɗɗo e ha hande nder nduɗo lewru mayugol Hussein radiyallahu anhu wardahu wa ali abihi wa ikhwani ajmain en toriki Allah yo laɓɓidu jammi kisale makko kanko Hussein e nena goto makko on Hassan e ben makko Ali e nena makko Fatima e kala julɓe ɓe fof maɓɓe yo Allahu lanɗon ɓeydu jamɓe kisale barke maɓɓe yaafo fatiɓe haray musidɓe tedduɓe no jeeyano e ko waɗi e nder nduɗo lewru woni mayugol Hussein honto Hussein maayi ko honno o maayiri ko sabu hon ɗum addi yo woɓɓe go tappito gañito haray en yewte e fi muɗum seeɗa haray ko addi kon taw musidɓe tedduɓe Hussein ko ɓiɗɗo Ali radiyallahu anhuma ko ɓiɗɗo Fatima ko ɓiɗɗo annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haray ko muskila walla ko probléme seeɗa wanno toon hakkude sahabaɓe en no hiɗen haɗa natugol e ɗin dominji e wowlugol luggina nder toon naata sabu noon ɓe fof ko ɓe Allah yaafi sa naati nder hen wowlugol piiji ka woni tampinde hoore maɗa tilka ummatun qad halat ɓen ko mofte ɓe feƴƴino kadi Allah no yaafi ɓe yarli ko yimɓe aljanna donc enen haray ko wodani ko honɗum ko annadullah lahum ko yen du'anoɓe fanninɗi wuuri sahabaɓe fof maɓɓe ko yaafaɓe donc haray Muawiya radiyallahu anhu o ɓay lontagol ngol hewti kanko e Hasan ɓe yewti Hasan nene goto Ali Hussein o kanko o yaafani Muawiya lontagol ngo jama buyno wonno ko monani Hasan wi ko an duwa lontade ko an hani wonde honno wiyete e hoorejo julɓe ɓe ko an hani wonde président walla amir o wi la mi yiɗa poɗodirde e goɗɗo sabu honɗum no mi yiɗa ƴiƴan julɓe ɓen hibbe mi yiɗa julɗo ware julɗo tampini fi am min Hasan miɗo andi miɗo mari guluji yimɓe iwtiri ɓawo an ko mi wi ko ɗum waɗa toon kono noon mi yiɗa hay e goto yo piye ma yo gañe ma yo ware fi am min Hasan fi yomi laamu o wi mi accani laamu ngun Muawiya lonti o lonti kono ɓay Muawiya hewdi ka fatotoɗon adu muɗum te Hussein Hasan kanko ko Fatik radiyallahu anhu
Maawiya ɓe feƴƴini o lontidi ɓiɗo makko on Yazida. Yazid lonti kono nene goto oɗo onno wiyete Hasan o woni Hussein kanko te ɗum weltinamo ko yiɗuno si woni Maawiya feƴƴi yo kamɓe taniraɓe nelaɗo ɓe yoɓe lonto. Kono Hussein wimo, Hasan wimo ado mayde wi Hussein Allah teddini en, soro meɗen woni annabajo Allah, ben meɗen woni amirul mu'minin lontiki, enen sen laamaki wona hay e hunde, Allah hokki en teddungal. Kono Hasan kanko o feƴƴini, Hussein o jaɓali woni reconnaisse gol Yazida mo Maawiya lontini o. ɓay Maawiya feƴƴini Yazida lonti, on tuma Hussein o immi Madinatul Munawwara o yeehi puji ɓuy wonno ɗon kono yaɗa nadde ɗin domin ji. O immi o yeehi Makkatul Mukarrama o won ɗon seeɗa, o sutori Irak wiyete Kufa ɗo, ko ɗon o woni. Kono Yazida e yimɓe makko ɓe woni muskila probléme on waɗi nder toon luggi moƴƴa ɗum hawri e nder ndu lewru. Tawi Hussein no wonduno e sahaba e yimɓe hewɓe ɓe guure makko wonen bus e yimɓe bus jokkunomo gardi mo. Kanko Hussein ko ɗon haɓidi e ɓeɗo yimɓe bewɓe woni tuhat, wona kufarde, yimɓe julɗo wiyatake ke efeero, julɗo wawi haɓude, wawi wayndirde kono wattataɓe heferaɓe. Sabu Allah wi in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Si tawi woni fa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Allah en say woni julɓe ɗiɗo, groupe ɗiɗi julɓe wari ndiri, Allah wi ko moƴƴintini hakkunde maɓɓe, o ɓe ko ɓe heferaɓe. Donc e wiyataɓe ko ɓe heferaɓe, kono guere mawɗo wanno nden ñande Kufa ɗon jama on wara, taniraɓe Ali wara e Hussein ɓiɓɓe maɓɓe busu wara sonna e makko, e ko wana ɗum hewɓe woni ko maayi. Allahu lan ɗon waɗi ko nden ñande Hussein tanirawo annabijo meɗen Muhammadon sallallahu alaihi wasallam o woni yanɗo shahid, ko nden ñande woni ko wara. Allah hokkimo ngal ɗo teddungal, o woni yanɗo shahid o wara. Kono noon wiyatake ɓe warɓe mo ko heferaɓe abadan, haray ko noon wonno ko feƴƴiri. Ɗum kadi waɗi e nder nduɗo lewru ndu wonɗe e muɗoni. Yes oustas, min andi so wi en naata e kusta no warira ɗum fof juutay ko ɓuri ɗen faalayde ɗo ko andugol kaweseji waɗi ɗiɗi e ko honno fotuɗa yettirde Allah harana hibbugol ƴiƴan. Si ƴiƴan hebbi hiɗa ñemba hibbugol ƴiƴan ko gonga, okkurgol ƴiƴan no moƴƴi, kono darugol sukaɓe no gañaɓe, mo kala no gañaɓe nden fedde ɗon kadi ɓe foti accidude hakkil. Sabu gonga ɓe enen ɗo ko wowi wadde ko defugol no itta sadaka mom ɗum ɗon haysi ñalande hewtani on digi no duwa ɗum wadde. Si a innamana kadi ko horugol kadi siɗa hoori kadi a feeri ɗuɗɗinde ko horata kon e ko janggol alqur'an e waɗgol moƴƴere, ko ɗum ɗon tun haray woɗɗindinma e waɗgol piiji seytane, woɗɗindinte e ñowugol e wano ɗin ɗon piiji. So haray toujours ko ɓeydeten andintinde jama on ko ɓe wakkilo ɓe jokka sunna on, ko ɗum ɗon woni laawol ɓurgol fewɗengol ko tawata naɓa e en aljanna. Ok, Hajja Khadija tore ko noon woniri kadi ɓen ɓe wonɗo yiide no hibba ƴiƴan ɗo ko wonɓe yiide no yiɗi Hussein. Donc joni noon ɓurɗo teddude Hussein fatiki a suppitaki a hibbal ƴiƴan ɗen felliti en fof meɗen annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah no teddini mo ɓuytagorne fof mayre oɗo fatiki kamɓe waɗaɓe ɗeɗo golle ɓe soppitaki sabu mayde nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ɓe gañitaki. Ko noon kadi Ali radiyallahu anhu on kadi o wara, kono on kadi e ɗum kadi ɓe soppitaki fi ɗum. Hussein wana Hasan wana noon. Joni sa yiɓe inde ko yiɗugol Hussein, ko ɓarotagol Hussein, kono ko go'o ko bonnugol inde diina kan. Sabu kala yiɗu ɗum ɗon on yiɗeta islamu fes, diina e goɗɗo ƴettu kafa soppito gañito, ƴetta laɗɗe no gañito no soppito, ɗum na diina noon. Kala haysi ko yiɗnoɗo islam yi ɗum ɗon hakkille makko yalta e islam fes, o yiɗata islamu. ɗum woni go'o. ɗiɗi ɓe wonɓe wadde ɗum ɗo ɓe wiyete rafida, ɓe hiɓe maɗi bone mawnuɗo mo ɓe waɗi ko ɗum waɗi Allahu lan ɗo yoɓiri ɓe ɗen ɗon golle yoɓe soppito ɓe gañito. Go'o ɓe yennay Aboubacry Siddiq
radiyallahu anhu. Aboubacry Siddiq komo allahu lanɗon teddini si feƴƴi annabaɓen ala neɗɗo tedduɗa hetti Aboubacry Siddiq. Nelaɗo fatino kanko lontino. ɗum woni go'o. ɗiɗi ɓe yennayi Umar ibnu Khattab radiyallahu anhu. ɓe yennayi Usman taw wo jombi ɓiɓɓe annabijo meɗen Muhammad ɗiɗo sallallahu alaihi wasallam. Mo nelaɗo maaki allahu lanɗon yaafike mo Usman. Kala ko yiɗɗa gollu Allah nanguetama bakkatu. ɗum woni ko feƴƴi ɗon ɓe yenna kadi sonnaɓe annabijo meɗen Muhammadu ɓen. ɓe yenna nene men Aïssa, ɓe yenna Hafsa, ɓe yenna ko wona ɓeɗo. Sabu noon ndin ɗon kuddi allahu jarriburi ɓe gañitagol, piƴitagol, warto. Sabu noon mo yenniɓe Allah teddini ɓen, Allah ɗum ɗo reglina e hoore muɗum ɗum ɗon muradu. ɗum waɗi neɗɗo e reno waliyaɓe Allah ɓen, mo renaki yimɓe Allah ɓen, woɓe kuddi ka arna ka ko waɗi ka akhira. Ko hitande wiɗen no timmi. Sa wi hitande hara heeɓi hitande feƴƴuno ma duuɓi feƴƴude, an tigui a foti dartude hoore ma anda ko ɗum waɗuɗa ko hitande feƴƴude nden, ko ɗum faljuɗa ko fotoɗa faljitade, surtout telemma rewgol Allah. Toujours tagaɗo no tori cellal, no tori balɗe juutuɗe, kono noon gonga ɓe taw kadi hiɗa wuuri hiɗa selli e dow hiɗa waɗa ko Allah yiɗi yarli. Joni noon kadi gonga ɓe Allah okkata jawdi o fonna, so siɗa hitanden timmi a foti ittude sadaka. ɗon kadi wolan en seeɗa hono zaka ittirte si tawi ko mbuuɗi ko jelu marɗa ko on tuma tawata a waway ittude joni zaka siko nayi joguiɗa ma siko dammi ma siko ngesa ma siko kange ko honno on tigui ittirta. mare ko addi kon tawno makir on ni en naati e duuɓi wulure temene capanɗe nayyi e jowi fergol annabijo meɗen Mouhamadou Makka seno Madina Munawwara. haray fof min ko en tuubo arten ko Allah lan ɗon ande no wirɗon ni buy tawano rawani hikka Allah tawnali ɓe haray ɓen no ɓe maayi no Yallah yaafo ɓen en kadi ko arta en dasi ɗe wuuri mo kala min hebbin tuubu buye on fewta Allah toro wulla yeeso Allah lan ɗon toro Allah Yallah yaafanoma bakkatuji ma ko waɗɗa ko fof muɗum hooren ɗeɗo balɗe ɗiɗi woni alkamisa e juma on walla hoora juma e asawe on haray ko sappo e goo ma ɗum jeennayi e sappo ma sappo e goo ko horɗa o no moƴƴi e muɗum kadi hebbina horugol e nder nduɗo lewru moƴƴa. Ko watte ɗum kadi haray ittugol zakka on no moƴƴi ha tentini noon haray kono no mari e hitande no mari ko wiyete ko ñalɗi ɓuuri teddude. Go'o ittugol zakka no ɓuura yiɗede tigi tigi e nde lewru suumaye ndun, sabu ko ɗon baraji ɗi ɓurte doublede ka lewru suumaye, walla si ɗum wonali neɗɗo itta zakka muɗum ka balɗe sappo donkin arane, walla neɗɗo say woni ko fuɗɗi business makko on ko e nder nduɗo lewru o fuɗɗi business makko on haray mo wawi sitani timmiti o ndaara si woni timmi nisabu on si woni nisabu on timmi ko ittante zakka kon haray kala mbuuɗi wulure ko a itta mbuuɗi noga e jowi, kala wulure itta mbuuɗi noga e jowi, kono ko si woni mbuuɗi maɗi timmi ko ittante kon zakka. Kono haray yo jamma on andu en tordir sabu Allah ittugol zakka on e nder lewru suumaye ndun, sabu ko ɗum ɓuri marde baraji ka satti kay julɓe kadi fewno on sa'i ɗon waɗi sohla moƴƴa ballal. Lewru be yo ittu ñande fof yo ittu sadaka jogiiɗo yo ittu, kono si on tigi anni ke ittugol zakka fewndo ka hitanden timmi ɗon tana wo ala ton, kono gonga ko wi ɗon kon suumaye kadi ɓa baraji no ɗuuɗi hen te yimɓe woɓɓe no hoora halala ko ɓe huntora ɗon kadi sadaka no wawi ittede. So on tigui anni ke kadi ittugol on tuma zakka on haray hittanden timmanimo o si suumaye hewti, kono kadi si tawi ko joni kadi fof no ɓuuri moƴƴude ɓawi ɓe andi zakka on ko doygal e ɗumaji islam ɗin andi noon suudu siɗa darnude ɗum si goɗɗum manki hen tu suudu darata ko ɓano tawa hen salade anniya on taw wondema hiɗa anni hiɗa hooli wondema ko Allahu lanɗon no wodite ko nelaɗo Muhammadu sallallahu woni nelaɗo makko, juulugol ngol zaka o e sawmu ramadan e yahugol hajjuɗi ɗin ɗon piiji fof si goto manki tan haara sundu darota ko no kelɗiri. Kono joni gonga ko wiɗen kon si on tigui heeɓi wono guluji sappo e goɗɗum yahi dow on tigui haray zaka waɗɗike ɗum, wulure ɓe yo intu noga e jowi ɗum ɗuuɗa, sabu sa heeɓi hay 1 million haray ko jelu ittata ɗuuɗa
kono no sattiri woɓɓe ɓeydnayi noon ko janɗani sadaka fof no fanɗani kasara hara yimɓe ɓen accuto haqqe nelaɗo ma kenen azakat tunammil mal zakka on ɓeyde jawdi ndin kono ittiɗa zakka o ko noon Allah waɗiri barke jawdi ma ndi ɓeydi ta sikkore jawdi ma ndi ɗuyti hara ndi ɓeydi probléme buni heɓa jawdi perdi e ko wana mum e sumugol yola dandu ko probléme haqqe miskinaɓe ɓen wayi zakka on ko lootugol jawdi ndin itta haqqe miskinaɓe ɓen ɗum ɗon kadi wona sabu yawmal qiyamati ko Allahu lan ɗon nadirima aljanna makko no en ari on programme o ñande goo yewten ka beyi ko jelu ka nayi ko jelu kanŋe ko jelu siko mbuuɗi men ɗin ɗo kala hitande no ɗuytoy no ɓeydo sabu ƴawgol kanŋe o jippagol kanŋe on si Allah no jaɓere programme o en turki Allah lawɗo barke makko telo yo Allah waɗan en barke makko hara mi weltani kadi kajjeto moƴƴa ko wona seeɗa e kala golloɓe ga e fof muɗum min turki Allah yo Allah ɓeydu barke moɗon hara mi weltike sanagol mol ngol ɗo moƴƴa ko wona seeɗa musidɓen on jarama mi yetta oustas taliɓe mo annduɗa himo jooɗi gaɗin Johnson ɗo e nder leydi Gambia no yeeya lekkele no ñawda yimɓe ɓen muradu moƴƴuru tawata kadi mo jogui talibaɓe mo udditi daara ka tawata sukaɓe no hunjo islam mi yettimo ko jaaɓi hande o yewtida emen tawa on nafitoroto hen kono noon mi watta e hunde sina mi yetta Samba Guelajo Mbaalo mo annduɗa no jooɗi ha France mo annduɗa ko kanko tambiti o Fulbe TV fi tabutal fulago no wela mo fi fulago no wela mo haray mi yettimo ko tawata o darike fi o Fulbe TV yo daro tawata fulɓe ɓen heɓay ton ko nafitora haymo wona pullo sa waɗi cuunina o heɓa hen ko nafitora kono o wattu tun watto jafike mi watta he hunde sina mi yetta caméraman ɓe am ɓen woni Abdoulaye Mbaalo e Pa Modou Diata kaɓe joganilam machine on ɗon mi yetta kadi kala jokkuɗo fino kasi toon laaɓira ha hewta daroɓen haray meɗe yetta ɓe saabu golle ɗen ko teamwork haray komin musidɗo mon kadi Jetu Diallo ha lawol gongol haray mi yetti on jarama ko jokkuɗo men o programme diineyankore e o Fulɓe TV men